ел дегенде жарық айдай, көрбөсөм сағынамын жарым айдай. Екінші күнгі сүрөп чыгарсаңар эрилиң андакындар сарымайдай. Тутар ақындарды чыгардыңар тулпарды туягынан ей таныгандай. Теңирим сүйгөн сендей улуу элге теңе айтам билбеймин дагы кандай. Алкынып алдыңар каң эй, кайра келдим айкырып айгатылган кабыландай. Тулпардын бабы болсо саяп керден, шумкардыкы мүнүшкөр канат керген. Бактоочумда жактоочу элим сенсиң, баштан аяк айтышымды карап келген. Мен тамаш өкөй акыныңдын бир эмесмин, таза адамга мыскылдап тарак берген. Наркы бийик акыныңдын бириң элем, намысың аңардайым жарап келген. Каражак честаңдайың болсом деймин, касиеттүү каныңан тарап келген. Айтышып алдыңардан эй бир жаркылдайын, ача албастай алмам бетке манас берген. Бул Нурсултан баягы эле трендтен түшпөй жүргөн, жанында Нурай деген хитмен жүргөн. Кандайсың кагылайын Нурсултаным, карагыстын калыңына түтпөй жүргөн. Алам деп албай жүрсүң, адамдай кайта түштөндүргөн. Былтыр биз эл алдында жүгүнткөнбүз, көптөрүң иштен күлүп, сырттан күлүп, ичтен күйгөн. О элдин баары качан үйлөнөт деп менден сурайт. А мен сенден мындай жооптун эй күтпөй жүргөм. Экөөңдүкү не махабат эй айланайын, түндүк түштүк жолундай бүтпөй жүргөн. Баракелде. Мен уке жооп бер. Баягы чукуп жарамдың ой, бул башыма салды жүгөндү. Сүйүңөр бүтпөй койду деп анан сүйлөмү болду күмөндү. Туура биздин сүйүүбүз түндүк түштүк жолундай түздөлдү канча күрөлдү. Мээлеген чекке жата албай байке, менде да сабыр түгөндү. Эми мен жооп берип коеюн, эканжы кылбай бул элди. Кечигип жатат тоюбуз, туура моюнга алам күнөөмдү. Тегизделип койгон жолубуз, бир гана теш албай жатам туннелдиң. Гана турсаң нур жанып, жүрөгү калбас булганып, аманбы кыргыз көсөм эл айтышка келген жыйналып. Короосунан аттаган коногу кетер сыйланып, илгери бирөөң айткандай өтүп жатат күнүбүз. Кетем деген кыз багып, өсөм деген уул багып. Бишкектин ызы чуусунда тытынып иштеп тынбадык. Ийгиликтерди жаратып, ийилдик бирок сынбадык. Той топур менен короттук, тапканыбызды кыйналып. Чарчасаң тойго чарча дейт, жараткан тойду кыргызга берген экен коң ыйгарып. Бир карасам батыштын саясатына чырмалып, бир карасам орустун билармандарын тыңдадык. Ар кимдин эрчи болтуруп айткыла качан жыргадык. Чеги жок байлыктарыбыз чет элге кеттиң уурдалып. Эми деле кеч эмес элибиз өссүн нурданып. Алакандай кыргызым, ала тоого сыйбадык. Түбөлүк ой элим кыргызым, ошо түбөлүк калгын ырдалып.
Alparuçunu gördüңөр, bul aytılуу kutman şaڭşıgan. Tolgonup kedeңir töksö, bul toktogul sındu taڭşıgan. Bul alparuçu olup ketken goň aytıştın kaçıp şartынан. Saga çeyin aytıştı kimder alpargan, anı men surayım kalkıman. Sadık şer agam alparıp baştagan eken aytıştı göl kurapmayda tamçıdan. Anan götörülüp batele ministri bolup çalkıgan. Elçi deputat bolup da jetiştin aytıştın jürüp artınan. Andan soň Şayırbek agam alparıp el koldosunan arzıgan. Direktir bolup elterge göңülü gündöy jarkıgan. Andan soň Mirlan Samy kojoň agabız aytıştın alıp barıp jürüp akbata jıynap çalpıňan. Deputat bolup ak üýgö biz körüp kaldık ko talkuudan. Aziz Bi Mırzaň uulu da direktir boldu, teatrga dam sızıp jürüp al suudan. Görsöň arkandyň uzun taştap bul akırın bara jatıptır agalarının artınan. Artka gayt dosum şul жерден azır at ürküp turat dankıňan. Hiç kanday mansa böýdemes dosum akındyk senin barkıňan. Tündük düştük jolunday make süýübüz sürse gezişbey. Anda men жооп berip koyoyum bayke jürögüңdüň ezişbey. Men ak süýüň üçin güreşdim, sen azapty tartıp kelesiň alkymyňdy bekitpey. Bulmakem suro belgisi, a men astındagy çekitdey. Men tutkasınday görünem, bulmakem bolsoň eşikdey. Mambet baykem çoğun çunkur, amen giçinekey teşiktey. Bul figuramdı oňdoýum devanan fitnesske varat geçikbey. Gekirdegiňdi tyy desem gewimdi jüröt eşitbey. Anam tolup bara jatasyň toýdan gelgen geşiktey. Make bir günü jaraktan çıkıp şaymanyň jarılıp ketip jürbögün jana jarılıp ketken tetstey. Oy bul jarılba deybi tetstey, kalkın biraz jatkan kobugan jetişbey. Men janыңda tursam tetstey, sendele görünösüň men üçün oşo jarty diştelgen kekstey. A men bolso tom kitep syýakdy, a bul toluk jasylbagan tekstey. Karasaň bunun boyuna oşo kayçılangan gezitdey. A men turamdyn uşul çıkkany kalkym tura albaýmyn jep içbey. Alkymbaň nukeň ançalyk, aldymdan kalıp ölösüň, oşoň apkıty çykkan gepişde ýa. Geçe günüň aytışta bugaň argen akyn jup gelgen. Adatynça buldagyň anan alaytışta da tuş görgön. Bilesizler tuğandar, oşoň irbigen arge kız görgön. Anysyn argimderge jorutup anysyn myktyň iş görgön. Al tüşüň tuğra çykdele. Adam bir arık bürö çykkan büktölgön. Bugün çoçup ketken joksuň, bunuke men çykkandan üstölden. Senin tüştörüňdi bilebis, bul aytyş saýyn tüştördi daýym jüz görgön.
Айтыш сайын түш көргөн мага кандай атактуу бакшы туш келген. Башкача чыгып саптарыңы маке бакшы деп мени баштадың. Мен айтыш сайын түш көрөм, ырас ал жагынан качпадым. Түндөгү түштү мен айтсам эми түшүп кетпесин асманың. Эй, түшүмдө кыздардың эгер мен көрсөм эркектерге жуп болом, азыр далилдеп берем шашпагын. Мен уятта айтпай жат делем, боюнда бар албарысты түндө мени таң атканча басканын. Эй, бизден курсактуулардан макем деп мен сен эле күтүп жаткамын. Темабыз болсо тил бүгүн, байке тилдиң айтсын сөз бүгүн. Азыр там-таңдап жүрөт канча жер, канча адам таба албай калып өздүгүн. Көп тилдер үстөм кылса да кайран кыргыз тилибиз көтөрүп келет өз жүгүн. Аманбет байкеме карасам, Кытайдан окуп чоңоюп, жоготкон жоккон өздүгүн. Ал жакта жүрсө дагы байекем унуткан жокко сөздүгүн. 1 миллиард Кытай ичинен сүйлөмөк тургай ырдаган. Эгерде сүйсө адамдар макемдей сүйсүн өз тилин. Ырас туура айтасың Нукебай. Таза кыргыз Кытай, таза Кытай ичинде биз так кыргызча сайрадык. Анан өзөгүмдү табам тапсам деп, өз элиме батсам деп мен өзүңө келген байралып. Көнбөй жүрдүм бир төп жыл, көзүмдөн жашым айланып. Бүйүсүнөн орус тилинин чиркин күрмөлдү тилим байланып. Анан ашканага киргенде алып келип берди мейнүү деп, аның эмне деп таң калып анда карадык. Ой, оймоктой сулуу кыргыз кыздары орусчаң учурашканда ошондо кетти марданып. Жалаң жаштардын көбү чынында орусча сүйлөйт бул жакта. Жаштардын баары жарданып. Кагылайын туугандар дүйнө жүзүн карасак. Өз мамлекети жок, жери жок, канчаң улуттар жүрөт сандалып. Тиги Кытайды мисал алсак да, ал жактан 30 миллиондой уйгур бар. Алардан өз тилин жүрөт карманып. Биздин ушундай мамлекетибиз бар туруп, улуттук тилди сактоо жагынан жок десең уйгурча эле болоң албадык. Рас тил эле тил дейбиз, ой, бирок тилибизди жакшы билбейбиз. Европа тилин сүйгөндөй эне тилибизди сүйбөйбүз. Англис тилин сүйгөндөй атам манастын тилин неге сүйбөйбүз? Өз тилибиз үчүн туугандар өзүбүз неге күйбөйбүз? Кыргызча билип турсак да, орусча бир аз билебиз деп ошол тилде сүйлөйбүз. Эгерден өзөгүбүздү таппасак, өз тилибизди таппасак, түбөлүк ой элге кирбейбиз. Негизи майдалабай карасаң, ой калкым,
Manasta turat bardығы. Manastың айтқан қырғыз тіл, emnen айтқылачы жардыбы. Бирок Манастың түбін түшінген біздің маңызыбыз қалдыбы. Ені қағылайын туғандар, ақ батаңды бер қырғыз, дайыма айтышыңды гөр қырғыз. Авал Алмустақтан кел атқан, айтылу батыр ер қырғыз. Көжеке чоң рахмат, гүліңізген ақ келген, бізге Құдай таалам бақ берген. Ушундай ақының қолда отырған ежекем мықты сен қырғыз. Тұлпарыңды чап Қырғызстанынан көкбөріңді тарт қырғыз. Ордыңды болса ат Қырғызстан орыныңды тап қырғыз. Қалпағыңды гей қырғыз, қадырыңды бил қырғыз. Өзөгіңе қайт қырғыз, өзөсіңді тап қырғыз. Сенің өзөгің білсең тил қырғыз. Баракелді. Бүгін құбылжып тұрат үніңіз, ой, маке қуарып тұрат түріңіз. Ежекем келіп алып келген құтты болсын гүліңіз. Бұл жақа Нұрайда келіп қалыптыр, гүліңді маға берсеңіз бекем делмек сүйіңіз. Аруақтан ұшынтіп ортобысқа байеке көпірі болып жүріңіз. Деген сөзім тамаша, айланайым байеке көп нәрсе жатат бүгінді. Көңілдерді чөгіріп, баяғыдай ата жоқ, баласын жүрген өңіріп. Азыр бек болор балаң асайды, қалқым бешікте жатқан бөлініп. Қомызды білбей қаншабыз орысты турап мөрөдік. Қырғыздардың içinde киргиздер жатат көбөйіп, киргиздерден қайреле чингиздер жатат төрөліп. Bir орыс келсе 10 қырғыз, орысша сүйлөп мөрөдік. Қомдық жайда барыбыз, жашыбыз менен қарыбыз, қырғызша сүйлөп көнөлік. Бүтін еле тілібіз бүтмей болдың өнөліп, ұлыт менен тіл жашайт бір-біріне жөлөніп. Қырғыз болып туылдық, қылмыш делең еместір, емі қырғыз болып өлөлік. Жақшы тілді чамбайлы жамандарға теңеліп, өз дилин құрутқандарған, өз тілін ұнытқандарға келгіле маңқұрт деп нам берелік. Баракелді. Маке бүгінгі қомдың жарасыңы, қарачы бүдөмік болды давасы. Азыр Facebook оқу апасы, YouTube'тан шықпай атасың, анан TikTok'ты көрөт баласы. Иниген ақыл айта албайт, себебің Instagram'дан ағасы. Үйінде бүлө сүйлөшпөйт, интернет қана талашы. Азырқы менен андағың асман жердің арасы. Мұрын елінен емгек іш қылып, емгегін арнап түз қылып, емгекчіл болчу бабасы. Азыр ойлы болтурсаң жаманын жаттын, үйрөніп жатып ичіп, күн көріп жамбақты болды баласы. Ақындар айтпай ким айтат мынан азырқы қомдың чаташын. Мен далил менен айтайын, маке демократия қатасын. Мурдаң аталар чарчап келгенде эрмек болып божурап жасшың элек капасын. Азыркы балдар тескери кайраң эрмекте ойнойт атасын. Мурдаң алдынан тосуп чыкчелең алып калсак деп батасын. Азыр паролин алып калсак деп тытмалайт экен жакасын. Мурда 9 сом араң алчубуз толтуруп сууга чакасын. Азыр Wi-Fi-га акча бербесең сай-сайга качып коркутуп колуна берет жазасын. Коркчубуз мугалимдерден колунда чыбык болчеле. Ойкуп кайгып баратсаң ордуңа коюп койчеле. Атене болушмак түгүл андан да катуу сойчеле. Ардактап эжең агайды акылга билим кончеле. Азырга яша кирет айтышып катуураак сүйлөп койселе. Болуша калбай атене кайрат туурак болсо де. Баш кетсе дагы кылычтан бабалар бекем турушкан. Өлгөн
өлгөн жок эч ким чапкандан, өчкөн жок эч ким уруштан. Азыр атанын кокуй күн болду, атанын сөзүн унуткан, өзгөнүн тилин мода деп өйдөрөк койгон улуттан. Күн болдуң о кыргыз тилибиз, бүгүндө күйгүмдө гана чыккан булуттан. Бара келди, бара келди. Расмас элең айттык жакшы элең, ой, эмиз алдындан ичи шаңдансын. Акындын айткан сөзүнөн агайын журтун таңдансын. Ой, нукем гүлдү бергин деп сурады, сендей гүл чородой жигиттен нуке гүл эмес жаным айлансын. Мен сени келип турат демегим, гүл менен болсо нуке баянда тийгисейин көмөгүм. Бирок жөн эле бербейм гүлүмдү, Нурайды сүйөм деп айтсаң беремин. Эй, бара келди. Эми айтат бекен, нукебиз көрө эле айтат бекен. Бул сүйөм деп айт дейт Нурайды, маке карасаң боло Кудайды. Бул жакаң өзүмдүн апам келди го, ал жагынан мен дагың аябай тартам убайды. Нурсултандай иниңиз бүгүн жакшы кеп айтып турат го, мен жана тамашалап ырдагам, бул жооп менен сурак го. Бирок бул жактан өз апам олтурса, сүйгөнүмө гүл берип койсом уят го. Мейли мен апамды сүйөм деп айтайын, күн сайын макең ай сайын. Эми доолашпай эле бере бер, алдыгы турган гүлүңдүң апама берип кайтайын. Бара келди, бара келди. Айланайын апакең, есен болсун жаныңыз, оорубаңыз ардайым келип турсун табыңыз. Анда гүлдү сурасаң иним берейин, бирок Мамбеттин атынан кабыл алыңыз. Оң айланайын туугандар, макемден гүлдүң ала албай аябай катуу тердедим. Туура эмес болуп калат го Мамбет байкемдин атынан бергеним. Анткени бул гүлүңдө менин да бар го эмгегим. Келе көбүз чоого берели, анткени коргоп жүргөн акынбыз ала тоо кыргыз эл жерин. Энени сыйлап акындар, ар качан эң бийик кылсын деңгээлин. Бара келди, бара келди. Бар болуңуздар, урматтуу акындар. Bara keldi, bara keldi. Bara keldi bali. Бар болуңуздар, урматтуу Аяш апа, гүлүңүз кут болсун. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат дейт кыргыз. Абийирдүү эл сыйлаган төкмөлөрүбүз бар болсун, аман болсун дейли. Экинчи жуп болуп айтышкан Мамбет Токто, Мамбет Орозо жана Нурсултан Малдыбаев болду. Буга чейинки айтышкан биринчи жуптун упайын тааныштырып өтөйүн. Изат Айдаркулова 74 упай, Арген Би мырза 72 упай. Эми керемет айтыш курган, сиздердин жарпыңыздарды, чериңиздерди жазып берген экинчи жупка калыстар тобунан упай сурайлы. Мамбет Токто, Мамбет Орозо уулуна берген упайыңыздар 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10. Атаандашы эне сыйлаган жигит Нурсултан Малдыбаевка берген упайыңыздар 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10 жана 10.